khublei Shibun figuro kajing betip namta ki Jingmareh te kitu gi bukwa na shimanta kane ki Jingmareh a wildlife week celebration arjar apsau run for coexistence organized by wildlife wing of forest and environmental department government of Meghalaya in collaboration with Run Meghalaya Association RMA te bukwa na shimanta ngap hai ki Jingmareh habade berkane kumno ban registration kumno ban Leit ban mara yaganeru tengin pe starting and finishing point kade po Silvan House Lashumer po Rashumer Hajan Embos Office kham haneng hendet ke Embos Office kadit kadai santrik Oktober reporting time kadai san sitang step starting time kadai nru beje tesakan mawa ti kategori kita nak jong excluding police arm and paramilitary force nam khenre kitu kadai laga jong kategori teng newang children's boys 10 to 18 years 1 kilometer children's girls 10 to 18 years 5 kilometer men's 18 to 14 kadai 10 kilometer tangi kisenrang mo khat phra adu sopo kadai 10 kilometer kian thei khat phra sopo kadai 9 kilometer ki temen rangba men veteran sopo sumsan kadai 9 kilometer women veteran sopo sumsan 1 kilometer senior category kadai 1 kilometer senior category women karo 1 kilometer tesakan mau hai gini and then ka price money nam tagine kan mawa nagamta kishin rang men 18 to 40 kadai banikong 10,000 wa ar 9,000 malai 1,000 tenamta kane wa women kharpra du sopo but men veteran sopo samsan kadai price kadai kane 9,000 banikong 1,000 wa ar 1,000 wa lai but namta kini kiwi kategori beda winner prize all other category manikong an ai 1,000 ba ar ai 1,000 bat walai an ai ar 1,000 kidon lagi jong kategori te kacakal ada batai lupa ba ken sedang bain napo Silvan House Lashumer sekan mau ka registration kan mau ba ki bakwa ban registration ne kane la gam tip ken register ro shitarik lai bat sau Oktober arjar sau kapor kadai 10 baje mustap hadu san baje janmit office of the divisional forest officer Khasi wildlife division forest management building first floor lower Lashumer Shillong te kanne bade kadon be hang tu kham haneng ka embosi Laitkam de seneng ka tu kalat man kiu shajrong ban leit ban poisa du sha and han geti ka tu kusrok ban poisa han geti te shoban kiu shajrong kadon kalat ha kaliang ka mun te phila ban kali nang tu kadon hang tu ko office te la thoro hne la ai ba for more information phila ban call number knai not new pra ar knai knai halai la da phimyo ban wat ya kata ko office jong kane ka forest tes kan mau kane ka map la da ai hangne kin stang na po Silvan slik hi na po nang tu na Silvan's house then phiap mare bet na po IGP DC office what slik Laikon what slik Apollo Tower then nang tu Q tater po MESL main gate Laumali junction MESL FCI Lat Sanker hablai hadu Lat Sanker ki ba 10 kilometer ma MPPS Lat Siap MPRO dan tidak lagi jong tabakane hi kaju karut ki ba khamjangai ki khamjangai ki ba khamjan kin ton khamjan dan hotel Nirvana CISF resident SC Center NEICC ton biang raj bahawan soan poi biang haju te ki ba 9 kilometer kan ya jaga wei ki ba 10 kilometer kadai kane ka ba he te ki ba 1 kilometer kan khamna ko chu te tangine hi ki jing betip di bakwa ban lai simenta sakan mau ban lai register yala de nam takane te ka free ka bay register klem tho ba ban su bisa te kan de kan free bai te sa lai ha ka to ka por ka balabu e tangi ne hi jim tip khublei Shibun